nakautang kanya ket para kanya na dati nga kanta. Idi si kati imay imutang nakalidliday man day talangam rugyanam metenti adraman tumaraigid pay dagitang alwam alang ading pautangan nak tanalaingak met nga agbayad sa anak nga kaslaki dadumang lemengandak nakautangan da maasyan ka kadin kanya awan agas dagiti anak agbayad at numakasweldo na ket si kang ngarod ti pinautangak ngem idin ka nakautang kan nagragsak meten day talangam permi itin ka panagyaman ta adumanen iti kwartam. Anda iti nadamag ko nga nagbunggakan ta birthday mo awan nekat di ti bibiyang ko basta agbayad ka ti inutang mo ngem idinta singiren kan di ka meten nga matumpungan kanayon ka meten nga awan tunggal apanak sa pagkaenan may nga aldaw ket nakita ka kay kalapaw iti karuba impalagit kulang dahita kwarta si kameten iti gumura. Anyan tinagbanagan na pasyak meten tiing kakaapa taguram meten no singiren ka nagadu pa yung tingka ibagbaga unam idi nga nalaing ka nga agbayad no umut utang ka parparbulaeng gayam dayta ayat mo nga maalam tirik na parparbula